Ikalabingadwang pulot ng Domingo ning karaniwan na panahon. Pakyabetala po king banalamisa ring makatuking kayadwanan, para king kapasalamatan daring makatuki, Henretta Giao, Lito and Lori Sapanta and family, para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan daring makatuki, Angelica Ann Auxterio, Danilo Razon, Elijah Soleta Garcia, Jean Mateo P. Cruz, para king personal akayadwanan daring makatuki, Joanna Crisette C. Gomez, Rose Capati, Herminio Linet Nucum and family, Yoli Pineda, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Joy Espino and family, Phil Janet Castro and family, Ted and Joby Lagman Monasterio, Yel Ilagan, Mark Homer Munoz, Eleanor Ventura, Leticia Wu and family, Maria Maida G. Luta, Patrick and Sarah Gocuenco, Bernie Baby Henson and family, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Cherry Lee de los Santos, Loretta Toledano Lee, Antonina Bognot Dabu, Yong, Paulo, Brian, Tria, Bim, and Yang Lagman, Divine Brown, Harvey Baltasar and family, Boom Navarro, Ronaldo Tizon, Carol Simbulan Pura, Jose Marie Gozon, Kelvin Crisostomo, Rafael de la Cruz, Aldrin Lazer and family, Atoy Manyalak, Fe Kailaw, Stephen David, Eller Bitug, Ricardo Cruz, Eleonora Panlilio, Romeo Lagman, Waldo Feliciano, Hermie and Remy Vargas and family, Rudy and Vicky Javilonar and family, Jojo Bautista, Benjamin and Milagros Morales, Joycel Limcumpao, Abigdil, Gabriel and Gemma Dizon, Jo Marie Gozon, Patricia Ramirez, Elodoro Ponyo, John Luis Zapanta, Philip Camara, Choi Kaugiran and family, Jesus Candelaria, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Pineda family, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak kamasakit. Para king alang hanggang kapainawan ding kapatadtamong mayang unabye, Jesus Benko king kayang first death anniversary, Boom Agustin, third death anniversary, Ricardo Samson Sr., Audi Margo Sason, Eli Tiger Lagman, Josie Canlas D., Teresita Lagason Tongyo, Sophia Celestine Coronel, Romeo Iglesias Agustin, Danilo Amameda, Redim Guardado, Ryan Jan Lozano, Maria Rosana Morales Rodrigo, Eleanor Bognot, Martin Angeles, Democrito Aison, Alex Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Ernesto Narcisdo, 14th death anniversary, Angel Lucila Rason, Virginia and Carmelita Samson, Norman Malaygay, Paulo Lagman, Resty de Malanta, Angel Lansang Jr., Remedios Villar, Mariolito Lopez, Alfredo Espinosa, Trinidad Trining Pascual Alvis, Gerardo Tombocon Jr., Nelida Pedregosa Cu, Alfredo Agustin, Arnel Beltran, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Josefina Crisostomo Santiago, Yoli Tuason, Ruben Lacson Jr., ading sa Blancaladua king Purgatorio.
Talakad tamo po at makyabe ikanta indalita pamuklat. Balayana talatuki, balayana mitubunan, balayana inaus mo, balayana pinili mo, balayan mo ang Ginoo, kaya ka ng pakayapan, kaya kang palabungan, kaya kang pabanalan. King Lagyuning Igpa, ang paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. ing Ginoo manatiliya kay kayungan. At kaya ka antimurin. Maya pasisilim po, Maya pasisilim po among. ing Diyos malam yalub. Hanggang etaman karapat dapat, pakibalak nakatamo. Hanggang etaman dapat, yabe nakatamo. Hanggang malalakwat tamo, panaya nakatamo. Makanya niya, ing lugod ng Diyos kakatamo. Makanya niya naman ing kaligtasan tamo. Dapat itamo, etaman mi panaya. Etalaman pakibalak detang mayna, detang masakit to, kaya detang makasalanan. Uling isipan tamo, itamong dapat kaya katamo. Uli na nita mangyatang kapatawaran kay Diyos, tanggapan tamo, ing grasya ng kayang pakalolo. Magkumpisal ko, Kin Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kung bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko kin Diyos sa ginutang. ing Diyos sa may payang totoo, pakaluluan nakatamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala ng tangan sana, kimbye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Isipan tala po, pangadyan tala po, di kaya katang intensyon, kay misang iti. O mayupayang Diyos, kapilan man maluguday pa, impamaningat mo miraras lipat daring angganan daring lahi, ading bansa, painturo kimpuso ring sablang mabye. Ding pamisagsagan at tadalada ning kasalanan, karing kaya kaming pangatao, malasak-lasana kingalino ning mga yatsyat mong malgudagamat. Itiadon mi kapamlatangan ng Kristong Yuduming. Amen. Liturhiya ni Amanu. Pamamasang ipot, king libro ring ukong. Ting sablang memalen ning Sikem at Betmelo, mitipon la king siping ning sagradong dutong a Ensina. At karinde gewang ari Abimelech. Inyang abalita ng otam ing Melyari, minukyatsa king bundok ning Gerizim. At karin king taluktok na niti nga nang kinulisak karela. Makiramdam kayo kanako, ikayong memalen ning Sikem. Magkiramdam niya kaya kayo in Diyos. Kanitang misan a panahon, mitipon laring tutong, pangpilinan de ing maging ari da. Ngara king tutong a olibo, ika ing mag-ari kaya kami. Tapot nga nang may kibat ning olibo. Lakwan kuwari ing laro a paglanyara. Karing ari at karing tao, bang malimuno ko kaya kayo. At nga na ring dutong king ingera. Munta ka Kenny at ika na ing mag-ari kaya kami.
Dapat nga naning tutong ay ngera. Lakwan kuwari ing yumuko ating mayap kong bunga, bang manimuno kaya kayo? Nga nating tutong king ubas, munta ka Kenny at ika ing mag-ari kaya kami. Dapat nga naning ubas karela, lakwan kuwari ing kakong pamanggawang alak ababiatula karing Diyos at karing tao, bang manimuno kaya kayo? Kanita nga rin tutong king tanaman ang masuksok, munta ka Kenny at ika na ing mag-ari kaya kami. Nga nang mekibat king tanaman ang masuksok, nung talagang buriyo kong maging ariyo, munta kayo Kenny at salilong king lalam ng anino ko. Dapat nung ali kayo, mikalukula rin sa ngako at silaban na lang tutong ng Cedro ning Lebano. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ing dalit na pakibat, Ginu, ing kaya kang sikanan, babiatula king ari mo. Ginu, ingkya kang sikanan, babiatula, King Ari mo. Matulaya ing keking ari, uli ning sikanan, ami pagkalubkeya o Ginu. Matulayang emunano, king tagumpe apik kalub mo. Kalub mo ing nasa ning puso na, emu pekayit ing aduan ing labi na. Ginu, ingkya kang sikanan, babiatula, King Ari mo. Tigdalaming mangayap abage, itunganan me king koronang dalisegin tu. Pie ing inawat na kaya ka, at kaya pagkalub mong pie makaba at alanganga. Ginu, ingkya kang sikanan, babiatula, King Ari mo. Meging maragulyat marangal, uli ning sauk ake kang pepabal. Kaya bintun mo ligaya at kamalan, alang kapupusan, masayaya uling atsu king kaya kang arapan. Ginu, ingkya kang sikanan, babiatula, King Ari mo. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita? Alleluia, 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 alleluia. Tapat ya ing Ginu karin sabla ng pangako at pawang ang mayap indapat na. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginong manatiliyak kaya kayungan, At kaya ka, Antimuri. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginu. Ing kayarianan ning Diyos, kawangis na ing metong ataong ating pitatamna na nubas, linwalyang aba kamaranon, ban manintun aupahan ng magobra king tamnana ng ubas. Kay bat ding mika sundula king upang denaryo patingapon, pepapuntala na la king pitatamna na nubas. Linwalyang pasibayo, itang mag-alas 9 ni ngabak at mintaya king palengki at disnanala retang mapilan na kataong talatalakad ka rin alang daraptan. Nga nakarela, munta kayo at makipagobra king pitamnanan kong ubas at dinanda kayong sapataupa. At mintala ka rin. Pasibayang linwal bandang kautuan na yaldo at bandang alas 3 ibat meugto at makanyan mo naman ing depatana. Malapit ng alas 5 inyang linwalyang pasibayo at may nakit siya pangaliwa pang taong makatalakad ka rin.
Bakit sisiran nyo yung pati nga po nyo keti at ala kayong draftan nga ng kinutang karela? Kasi po alang mangupahan obra kay kami. Kasi po walang mananggapan obra kay kami nga dang may kibat. Nung makanyan, munta kayong naman mag-obra keng pitamnanan kong ubas nga nakarela. Inyang mabengi na nga na ning makibande king kayang katiwala, ausan mo laretang magobra at bayaranan mo la king karelang upa. Mag-umpisa karetang tauli, mekwa at tauli lang ilang yuna mo. Inya linapit laretang mekwang magobra kinggat panapon, tinanggap lang manunggal denaryo. Inya ding mumunang grupo ilang linapit, isipan dang tanggap lang may git. Makanyan man, tinanggap lang namang manunggal denaryo. Inyang tinggap ding upara, megreklamo laking makibandi. Metong lamong oras dening tao makipag-obra, nga lang may kibat. Bakit? Pekilupa mula king kaming megobrang patingapon. Ami bata kimpali ning Aldo. Abe, nga nang ning makibandi king gabon. Era ka pinerwiswan. Wari, may kikasundo ka, may bayaran metong nga denaryo. Alika, tanggapan mo yung upa mo at muli na ka. Buri keng upahan, kalupa ning upa mo, ing tauling megobra. Tiyak ori karapat dapat daptan ing burigo ka rin kwalta ko. Magkang mga lalo ka, uling maganak ako. May mo po siyang migsalita Jesus nga na makanyan lang maging mumuna, ring tauli, ading tauli, ring mumuna. Kapatad, ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Meritocracy and generosity. The gospel today speaks of the kingdom of God, the kingdom of heaven, like a landowner. Let us understand the context of hiring and reality of employment and some defining terms. Let's define some terms. Question, in terms of hiring, who gets hired first? Who gets the priority of being employed? Who are given the chance to work first? Sino muna ho yung inuuna? Nyari, may trabaho dyan. Sino yung unang kinukuhang magtatrabaho? Isn't it those who are able, those who are strong, those who know the job, those intelligent, the educated, especially if they are educated in good and better schools, and those who are highly skilled, detang ating abilidad, ilang yun adang puanan. Second question, who are not prioritized in hiring? Nino man detang mitatauli at makakwa, potating obra, lakwa, makukwa. Ela agad mapipili. Siyempre, those who are less skilled, detang biyasa, detang may kapag-aral, detang may na, o detang disabled, o ningkay detang alang abilidad. Abroad, mayroon po isang lugar doon, tinatawag nilang parang hiring market, parang skills market. Noon napasyal na po ako sa isang lugar, particularly New York. Meron po isang lugar sa New York, in Queens. Meron po isang kanto doon, yung mga tao gusto magtrabaho for the day, meron silang nakalagay na ganito. Nyari sabi niya, plumber,
carpenter, gardener, mechanic, painter. Nakaganyan po sila. Usually, meron silang suke, meron silang referral. Pag nakatayo ka doon, usually nakukuha yung magaling, yung balitang magaling, kailangan, at yung hindi masyadong magaling, naiiwan. I think during the times of Jesus, people are standing at the marketplace. They are also part of the skills market or job market, tawag natin ngayon. Pero yung mga magagaling talaga, kung nasa HR, Human Resource Department ka, you prioritize the best. And there's a term in my homily, ang title niya, meritocracy. What is this? When we are evaluated out of our merit, ano ang abilidad mo? Ano ang kaya mo? Anong ginawa mo? You are measured by your effort, your skill, your contribution to the whole achievement, and the value of your abilities. Siyempre, kung ako, ang abilidad ko lang hawak-hawak ko lang walis. Ikaw naman, hawak mo laptop, computer. Iba yung level ng skill. Kaya nga, meritocracy is my value as a person and my contribution. And there is an extreme expression of meritocracy. It's called entitlement. I work for this. I deserve it. It's mine. It's out of my effort. I am better than others. I work harder. Mas mapagal ko, mas biyasa ko, mas marakal ko abilidad kesa kayo. Mas dakal ko, dakal ko asaw. However, there's another extreme other than meritocracy. It's called generosity. What is generosity? When you are giving and sharing out of one's graciousness. It is giving freely, out of goodwill. Itang sasawop ka mo, mo nalalon. Biyasa ya, liya. Basta susupan na ka mo. It is free. It's given away. This is joyfully giving without counting the cost. It does not focus on who is deserving or undeserving. Actually, generosity can choose to extend kindness and help to those who are more in need. Neng kay buri mo lang mas sopan, detang mas mangailangan at makapakinabang ketang sasaop mo. Then there is what we call merit orientation attitude. Ano po ito? Ng meritocracy. When you apply it, you look at others and compare your efforts, your skills and contribution and intelligence. I deserve more, and they deserve less. It is not fair. I don't deserve this. I deserve more. They work much less time, and they got the same pay as I am. O ito po yung kikatang ebanghelyo. Makwentala, detang biyasat masikan, detang minunang mekwa keng obra. Kukumparade sa realidad retang tauli, detang mayaus tauli. The effect of what they are saying is, it's not fair to me. We deserve more. We should have been paid more. But they forget the agreement. It is just. It is called justice. That was the wage they agreed to receive. And it is acceptable. E ano mang gagarabyaduan nga napin ng Ebanghelyo. They are not given less. They also had the advantage of being the type who were more favored. Maybe they were more skilled, physically fit, better in terms of education, more skilled, they are more articulate. Siguro niya minunala, uling mas maabilidadlad masikan. The merit-oriented attitude, even if they got what they deserve and work for, still they feel like they were victims of injustice. They feel jealous, unfair, if the master is generous with the ones they call latecomers. Mitauli. The extreme of merit-oriented attitude is resentfulness or being resentful. Emwa tanggap, potang dengaliwa, tatanggap lang grasya. They feel
it's undeserved. Laman dapat susopan din. O susopan mo rin. Katamad na rin. Laman biyasa. Laman magobra. When you feel they are always measuring and they are always counting in details, makwentala, panelang susukat, panelang mamilang. They see only themselves as victims of injustice. They don't realize that they are playing in a field in society that is not real level. It's not really just out there. May mga taong nakapag-aral kasi mayaman. May mga taong hindi nakapag-aral kasi mahirap yung buhay. They already are blessed from the very beginning. That's actually more favored over others. And you are working for it. Thank you. You deserve it. And you will easily be employed tomorrow. Bukas naman, pwede ka pa namang magtrabaho. You can get a better job tomorrow and more opportunities are waiting for you. Work and efforts must be celebrated. Bakit? Masama ba kung magaling ka? O masipag ka? O napagod ka the whole day? Wala namang masama doon. You should celebrate. Nakakapagtrabaho pa tayo. Malakas pa tayo. At nakakatulong tayo. Why feel bad when you gave your best? You do not appreciate the efforts of your hard work? Because doing good itself is good in itself. There's a second perspective. It's called the grace-oriented attitude. We call it generosity. In the first batch, who were overwhelmed with resentment and envy, the succeeding batches are overwhelmed with gratitude. They must be overwhelmed by gratitude. They are aware that they do not deserve the generous pay. They even be much conscious that others might feel. But they are happy enough to be hired even up to the last minute. They would have been happy if they've been paid by the hour or less than the first batch. In short, they were not expecting more. The ones who don't expect generous pay are surprised, and the ones who expect are actually disappointed. What changed the attitude of the master and made more magnanimously to the latecomers? His realization that they too need a good pay for their family. The ones he easily labeled as lazy bystanders, whom he thought they were, it's just they were not getting hired. They were not prioritized. They were not the best. Actually, they are among the least. They were less in opportunity for them. And yet they did not give up even when everyone else had been taken for employment. Ang mabuti po dito sa mga latecomers, nakatayo pa rin po sila doon kahit alas 4 na, nangangarap sila sana magkaroon sila ng trabaho. Alas 3 na, nandun pa rin po sila, nagkaroon ng pag-asa. Sana kahit magkano lang, may pera kong maiuwi sa pamilya ko, may makakain kami ngayong gabi. And yet, they did not give up. They were still waiting to be hired. They were so desperate for a job that they chose to stay. They waited and take chances that they still get employed, even for just an hour or so. They actually may be expecting more than their own effort exerted. Ang tawag po dyan, charity with justice. Kaysa bibigyan lang ng pera nung may-ari ng lupa, pinapunta sila doon para maranaman nila, nagtrabaho din naman ako. Kumisan kasi charity can be humiliating. If you give dignity or recognize the dignity of others, let them work for it, even express what they can do. Kumisan may tawag tayo dito yung tinatawag nilang labor for food, work for food. At least they were able to earn a little something, and something will bring home their family. Where do you see your life? From the perspective of meritocracy or generosity?
Sabi ng Bible, if you count our iniquities, who will survive? Sino ba ang talagang karapat-dapat sa mga tinatanggap nating grasya kung ang Diyos talaga ay magbibilang sa ating mga kasalanan? Actually, the gospel today, it's not about labor and hiring and work. Actually, it's just an analogy. Because if you listen to the first line of the gospel, Jesus said a parable to his disciples, "The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers to his vineyard." Ang kwentuhan po dito sa totoo, hindi man tungkol sa trabaho, hindi man tungkol sa abilidad, hindi man tungkol sa lupa o sa ubasan. Ito ay halimbawa lamang sa kaharian ng Diyos, sa ating kaligtasan. The gospel is not about hiring. It's not about teaching about employment. It was about the kingdom of heaven. It is an analogy of our salvation. Parang sinasabi sa atin ni Jesus, sa ating kaligtasan, huwag mo lang bilangin yung mabuting ginawa mo. O dahil may mabuti kang ginawa at may pinagpaguran ka, tignan mo ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Because we all need generosity, not only our own merits. Alam niyo po, mayroon akong nakitang video. Pwede niyo nang i-play yung video. Pwede niyo nang i-play yung video sa mga online. 3 minutes kasi yata yan. Alam niyo po, may isi-share akong video sa inyo. Sa Brazil, may graduation ball. Grade 6. Yung graduation nila, sasayaw sila. Nakamagandang damit. Tapos yung partner, maganda rin yung damit. Naka-tuksedo. Tapos yung mga girls, naka-gown. Graduation ball. Ang instruction sa nila, mag-invite ka ng pamilya, best friend, kamag-anak, o siguro tatay mo, kuya mo. Itong batang maliit babae, ang pinili niya, yung kapatid niyang disabled. Yung kapatid niyang naka-wheelchair. Una, ayaw ng mga magulang. Ayaw nila, siyempre nakakaya. Yung kapatid niya, naka-wheelchair. Pero yung babae, yung ate, sabi niya, I will not attend my graduation ball, kundi yung kapatid ko, partner ko. Alam nyo, nung graduation ball na, napaka-formal, no? Pabaw-baw po silang gano'n. Nung sumayaw na sila, yung iba, yung kasama nila, tatay, kuya, siya po, ang kasayaw na, ang kapatid niya naka-wheelchair. Sinasayaw niya ang kapatid niya naka-wheelchair. Kung minsan, sasabit pa yung kanyang damit sa wheelchair, tatanggalin niya, tapos pinapaikot niya. Tama naman yung dance step niya. Alam nyo, ang saya-saya ng batang babae. Sinasayaw niya yung kapatid niya na nasa wheelchair. At the peak of her graduation, hindi man ang sarili niya inisip niya. Hindi niya ikinahiya yung kapatid niya. Sinayaw niya, binigyan niya ng oras na napaganda para sa kapatid niya. The young boy was also smiling. The inspiring video of the young girl elementary graduation dance. All students were given the chance to invite a family, a friend, a schoolmate, who will dance with them as their partner. The young girl decided to dance with her disabled brother in a wheelchair. At first, the parents objected, but the young girl insisted. If her disabled brother will not attend, she will not attend her graduation ball. The 3-minute video was very touching. Every time I watch it, it brings in me joy, deep sense of joy, thanksgiving, and even tears when I watch the video. This must be the kingdom of heaven. Ito siguro ang kaharian ng Diyos, na kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi man tayo pwede, o hindi man tayo dapat dyan, they will go out of their way to include us in the bold celebration, ang kaligayahan ng kaharian ng Diyos. May we have the spirit of that young girl dancing with her disabled brother,
considering his brother, even maybe she deserve another partner. That is called love. That is called real love. And that is the kingdom of God. That is also the story of the landowner who invited even the last, the least, and the lost to be part and to receive the grace of that story. It's meritocracy or generosity. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tam. Manalangin tamong malugod igpa, mit mong kaya panalug, makiramdam karing panalangin daring kayang anak. Karembalang panalangin nga tapong makibat, Ginu, mit mong ganaka mong pakiramdaman, deng kayang panalangin. Gino, mit mong ganakamong pakiramdaman, ding kekeng panalangin. Para king maglakbe iglesia, banding kayang galame, manatili lang patutu, king pakalulu at ganakaning Gino, karing sablang tao, ipanalangin taking Ginu, mit mong ganaka mong pakiramdaman, deng kayang panalangin. para karing pamuntok ding bansa, maging tapatlasan na lub king karelang kasuyuan at obra para king ikakayap ding sabla, ipanalangin taking Gino. Ginu, mit mong ganaka mong pakiramdaman, deng kaya kaming panalangin. Para karing anggang kay naka na lalaki at babayi, ban bibilang dakilang pamibiyebye, agpang karing turuning Kristo at agpang karing paralan ning yato, ipanalangin taking Gino. Ginu, mit mong ganaka mong pakiramdaman, deng kaya kaming panalangin. Para king kiyakatang kapamisanan, banung makananong tinanggap tang mangaya pabage ibat king Diyos, makanyantala naman sanang idake ding kayang kanwanan, karing kapuspalad kaya katamu, ipanalangin taking Gino. Ginu, mit mong ganaka mong pakiramdaman, deng kaya kaming panalangin. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Igpa, itatagmeng kayaren mo, karing kaya kaming puso, at pagkaluban mo keng makaintinding puso, para king kalalaming ingkaburian mo, at arapat ingkatula mo. Itiaduan may kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Anggapan mo, Ginoo, ayin ayang pagmikekat, tinapean, alak mialilan, yang pagmikekat. Tanggapan mo, Ginoo, puso di alipan mo alilan, kala mo papanatilian, bemi bekam bemu. Tanggapan mo, Ginoo, puso ding alipan mo alilan, kala mo papanatilian, bemu bekam bemu. Malalain kayo kapatad, banda ating kayatang daon, matanggap na harapan ng Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan ni sana ning Gino itindaon karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, tanggapan mo kaya kaming sakripisyo, ating meto nga banal na pamili bayan regalo. Kapamalatan daning pamidaon mi, king binye mo kaya kami, tanggapan mi neman sana, ingkalam ni kaya kang sarili.
Itiadon me kapamlatan ng Kristong gidumi. Amen. Ingino manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimuri. yat nayo reng pusuyo. Makayat nano, king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos ay ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya. Mo kailangan ng kapurian ay payabot mi kaya ka, huling iti, makaragdag ka rin kalam mo. Ingyam pang ming kapasalamatan, kalam ya naman ibat kaya ka. Ing babiyeming kapurian kaya ka, ikami muna maning makinabang, at ikami mo rin ding susulong king kaya kang grasya, kapamlataning pakamalan mong anak. Ulinita, kambeling sablang koro, ringangel ka rin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabeking alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayupaya. Mipnoy ay banwa at ilapwat king kekang likaya. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nuanya'y daratang kilagyoning Ginoo. Hosana, Hosana, king katasan. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa nareti ngayon king espiritu mo, ban para kay kami, madialang katawan at daya, ni ginuming Kristo. Bayam mi daon kusang lubkim pamaylasan at kamatayan, kingwanay tinapet pe pasalamat sa keka, piraso net, binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay bat nga punan king waning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyaning kalis ka rin kay ang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya, ing daya, nimbayo talanganggang ti panamibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Cristo meteo, I Cristo mebieyo, I Cristo mabieyo at datangya po. Inyang yan gaganakan mi oig pa, kamatayan, pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraon mi keka, tinapen imbye, kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king igami sanang misulusulo, king katawon at daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, adig hanggang malugod na susuyot magobra, sasaw, king kay kaming kasalpandayanan, lalo na kay king pisamban at parokyaming king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepay nawon at manenayang subling me, ading sablang mayangu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indo din Diyos. San Jose king esposo. Ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamlatan ng Kristo kaya kanganak. King kapamlataan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Diyos, igpa, king panalangin, siro ng Jesus kaya kata. Ikpamia cubanwa, bisa banyak lagi
Atangke kami, ingkayayan mo, mi pamitwaye loob mo, ketiking yato at king banwa, mi pamitwaye loob mo, ingkakanan mi, King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ka, anting pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, emu ke ibay, sa working tukso, nuneng ikabos king maro. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Balugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bat king kasaupan kaya kang pakalulu parat kay mikabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, at iligaya manggaman king O alang-alang. Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan ni aming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan at lugod ng Diyos, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Ipasyagta mo, king balang metong, ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan po kayo nga. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibiyem mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, ni Jesus, ang milalako, king kasalanan ng yato, nuwan la, mayaws, king apunan na ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, may kitkin sablang bagi, at pagnasan ko in tanggapan da ko. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. Emo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Panginoon, yang pastol ko, yang mangapno, king kakulangan ko, kapilan man, eko kakisanan, uling sabla, yaman ibatan, Inggino yang pasto ko, yang mangat mo, king kakulangan.
kapilanman, eko kakisanan, ulin sabla, kaya manibatan. Papagpainawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanum, karinakot na tarian, yaing pastor ko, yaing yakabon, Ingino yang pastor ko, king kakulangan ko, kapilanman, eko kagisanan, uling sabla, kaya manibata. Orasyo Emperata. O mapamakалulu ang pangmapagmalasakit a igpami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19 amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at mekamatena karindakal a tao. Adwan mi ngeni keka imbaligdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mila ring mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bindisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya ning bansa mi. Ipanalangin mila rin doktor, nurses at ting sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo in pamagtagulaling din sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawan na, humayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, retang miyango na biye. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Makabyos kami king alang kasasangkulang, kaniting krisis, layon taryana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti ang adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Kalunsod. Ipanalangin mo. Talakad tamo po. Huwag paming malugod, kapamalatan iting sakramento, gagawan mo kaming metong kang Kristo. King lalong pamakiwangis Mikeya, keti king yatu, makapakirake kay naman sana, king ligaya, karin king banwa. Anong nuya mabibiye, magari, kambemot ning banal espiritu, metong king Diyos, banga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Ingino, manatili kaya kayungan. At kaya ka, Antimuri. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia, kilagyo ning igpa, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. King kaligtasan ng Diyos, etaman karapat dapat, pero panalangin tamo, king kayanggan na pakalulu, matanggap tamo, king kayariana, banwa. Salamat, King Diyos. Kita muwing kayang balayan, ikaw na kayang papastulan, bakit ipunta mo pa sa